me edu tem me kura obo opese oboa me kura na oka chem se gise ma kisi ne be ma ho ama na sana Tobo obi a wo wan wedding wa Christian Hope Ministry so for akwabo ansem wo to nwom asori dem ho me pa cho wan wo to nwom asori dem ho me pa cho wan wo gidi se na wo to nwom asori dem ho me pa cho wan sir Lucifer na to nwom na wo to nwom me pa cho oh me person pressure na wo na me yi wa dwe na free so me pa cho na to nwom Lucifer na to nwom ti obi a wo to nwom wa asori dem na wo wache wa o se mema omunim se wo ye wedded wife say kisi ombe ma ho fifi ombe ma ho na kisi kisi de se mwe no wa ye memfefe kani ye memfefe onfefe be ma ho married woman o fefe be ma ho na so atonyum pejanyo ma me hade obofo ye na o